tu zo kum som nga chiang ina kalai mo ko lungdam se le tu zo kum som nga chiang ina adiakin tu ma main zong America zo mi te itate in sunga zo pau zo mi ten ipau zo hiam to le second generation ten pen of first language with apau masak pau pen English mi kang te pau ai hiam na in sung pau zo kam zo pau ai hiam tua zong at test hi in sung pau i pau zo ke le i veng te pau i nam pau ongi tai ve American hi cha mo American hi changa i nam pau ong suak niaw ve to cha next generation ten mi nam availe zo kam khonga sin ki dingwai ve wa toile tun zo gam zo mi ingai sut lai takin tu zo kum som nga chiangin terima tun zanga kolpia hiteng autonomous mo sovereign state mo gam khat apiang hileng zo kam pau ipau ding hiam ahi keile kol pau pe ipau ding hiam ahi keile English mi kang pau sap te pau pe ipau ding hiam ahi keile lai hol pe ipau zo ding hiam tua ngai sun ni china tu nyong gen no mingina ka gen no tampiom angai ding te zong ki ging khanute ai zong tu ni pen nu pi te hun hi na mene som lengang piang na so to ka za za jang hining ina message to pi pen kong gen no pa bang hiam chi le zo mi te pen identity anei te yang hon khat pen kep dingomina to pen zo ngei na chi khong te kep ding hi na hon khat pen zun lo aphamo mina to pen ipau te hi izun keile kino sedinga izun le kizom dinga izun le zo son zo ta khem pe kampen kulo te bana ikimi pam ten zong zo kam ni dang ching pau dinga izun keile na tu na ta teng yadin zo kam pau lo ringi toy manina mother tongue na chi pen tu ni na nu ten apau aki ho now on la ya tu gen sen now itu ta ten apau lai ding hiam chi dot na to na veile tua mapan ding pansan ding omi de huyam na lungul le na de le tua kep ding na mo ma po ding na mo mi pawi chi pen kep kia hilowin zuna kul po kul hiya buk mun khat akul na mo ma pau pen buk mun khat ding nam te hi china tu ni ideng ganing to panchpang peta hen